Yon nan bagay ki ou ka fè sou Canva ki ou pat konè. Premièrement, ou ale nan pati aplikasyon yo. Arrive nan pati aplikasyon yo, ou ale nan bar de recherche la. Wap ekri sa, jan el ekri an. Lò fin ekri sa, ki son fè? Wap recherche l. Kounya, wap rentre sou aplikasyon yo. Wap chwazi aplikasyon sa ki wal paret la. Ou rentre sou li. Lò fin rentre sou aplikasyon an, wap klike nan pati sa ki wè ki paret nan video an. Lò fin klike sou li, kounya la voyo de yon photo sou kompite ou, lò fin chwazi photo a, la upload, kounya mwal mouto sa kwel pase. Kounya lò fin entre sou li, wal weke ou genyen yon tekst, ok? Ou genyen yon tekst ki ou ka mette yon photo nan tekst wa. Ou ka ekri sa ou vle, ou ka edite l, ou ka ranger l nan fason ki ou vle, epi ou ka itilize l pou design ki ou wal fè. Ou pa bezon genyen Photoshop, ou pa bezon itilize CorelDRAW, ou kapab fè anpil bagay a l'aide de Canva. But sou reme video sa yo, ou kapab abone et puis di nou ki sot a reme nou pote plis pou. Bye, à la prochaine pour l'autre vidéo.